Bok ljudi, ja sam Jure Gligora, profesionalni master tostova. Danas ćemo raditi tost sa Gligora trapist sirom. Prvo ćemo narezati malo mladog trapista. Uzmemo kruh, onda damo skute, ako ćemo lijepo dati kockice skute, onda damo sira i na kraju malo majčine dušice i poklopimo sa kruhom. Nakon 2 do 3 minute moramo provjeriti kakav je kruh. Malo se preteklo sira. Nema problema jer se uvijek ovako malo razmaže kad ja pečem. Možda još malo ćemo poklopiti. Par sekunda. Sad je dovoljno pečeno. Ja sam navalio na njega, a nisam stavio salatu. Sigurno ste malo ogladnjeli gledajući ovaj video. Od sada ćete moći kupiti ove fine tostove u Gligora butigama.